Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayrat yani. آبتنا كقابك جبوي رضا إلهي جبوي رضا خديه إن شاء الله. ملا وتبدأ من نشكرت يعني صلحها أقارشها إن شاء الله ويوكره. وجمع باكنا خوي هر دو طرفها بلاون بدر إن شاء الله. أما القرآن الكريم إحنا راخدا وقت ما القرآن الكريم أما حجالي كرم كا راخي رديد في كرم كورا. دور. حج يوسف ور ور جماعات ترى بركتها حج محيدين تجي ورا خير ديم تشكي ورا كيان يعني بخصايا هر طرفا ان شاء الله فلا حاجه كلمه زياده بك عشبو محبه زياده بك ان شاء الله فلاش ما تقدر راضي وخذ خيار وتقدر مظلمك ان شاء الله تقدر معنا تقدر ان شاء الله امين ان شاء الله بكن شاهد ببن كي قشتكي بلا جماعات وخداي تعالى جي يعني بلكي هزار جارة ركحل هزار روجا روجي مرة بقري يعني خيري هم برتر چونك وقت نبمرا خداي تعالى خيرا وقبول بك ودريه فتنه قفارك ودريه صلحي بك وفاء خديك وفاء پیغمبرك ان شاء الله خداي تعالى اجرا وجي زاينك وبمناسبة يجي مرحوم جي خداي تعالى مقامي عالي بكي ان شاء الله والبما يجي صبر وسلامتي وقنياتي بمدي ان شاء الله خداي واشتبه راسي به وزاروكي وهي حاضرة ومسلمانة تبدأ دريج بكي ودائما حضور وخشي بمن ان شاء الله ما لا وتبدأ أبا وخديج ورازي به أنجوا ممنونا خديج ورازي به وخديج بركتي الوبكي ان شاء الله وخاطري ومن خاطر جي خوازم ما لا جماعتي تبدا جيابا خدي خير خوشي وتبدا اب انسان نتيجه ده وكباشان ما قلتي خوابتنا ما لا هو يعني كيف الصورون والسقنتي فازت ارى مدى نمي بدرك واحسن عزاءك وغفر الله تعالى المرحوم زيادة لشرف النبي آله وأصحابه وأتباعه وإلى روح المرحوم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا Elhamdülillah bugün Dargeçit ilçemizin Deyvan yani Sümer mahallesindeyiz. 3 yıl önce bizi üzen yaşanan olumsuz bir hadisenin bugün barışla sonuçlanması için bir aradayız. Ve bu barışa katkı sunanlar arasında Dargeçit ilçe başkanımızın katkıları, Sayın Belediye Başkanımız, köy imamı, muhtarının katkılarıyla ve tabii direkt ve dolaylı barış için katkı sunan hem kurum amirlerinin de katılımıyla çok güzel, bizi mutlu eden bir tablo yaşıyoruz. Rabbim bir daha böyle acıları toplumumuza yaşatmasın inşallah. Rabbim toplumumuz içinde sulhu, selameti ikame etsin inşallah. Bugün bizim için bir bayramdır. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bu diğer toplumumuzdaki yaşanan hadiselerin bitmesine de örneklik teşkil eder. Bizler de Hüdapar olarak hem Mardin'in özelinde ve genel anlamda bütün teşkilatlarımızla, bütün başkanlarımızla bu gibi meselelere
her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın inşallah. Sulh ve selametin ikamesine vesile olur inşallah. Ve bu da güzel bir örnektir. Güzel bir örneklik teşkil etmiştir. Mutluyuz, sevinçliyiz bugün. Elhamdülillah. Tabii yani biz toplumumuzda toplumun sulh ve selameti için kim adım atarsa bizim yanımızda takdir ederiz. Biz sadece siyasi endişeyle hareket eden bir parti değiliz. Bunun son bir ay içerisinde Akçakale, Derik, Diyarbakır ve en son burada yaşadığımız tablolar bunun örnekleridir. İnşallah bu sulh ve selametin ikamesi için her türlü desteği vermekten her zaman mutluluk duyarız ve elimizden gelen bütün katkıyı da sağlamaya hazırız inşallah. Ev mesela niziki 3 salaya İstanbul'da ara ve her du aileha de çebu. Ev aileha maalesef ev olayha vakti göçü bu gelek camir gelek insan husn gubketna arava da evnay gerçekleşmiş ne bu. Ev mesela vaka kangrenek ile hat navahar du aile deji gelek camira gelek insana du husn go ev mesela kapat be vaka her mesele gol harem çedibin gelek camira hatin juma husn go am deste khaba vejneve mesela am jive mesela çözmüş bükün am ji acilen ketna ve hareket eda ام هر دو طرفا ما زیارت کردم چون جو مانا که ما گوری شهر دو کاستان و جامعه جمالا و تفدا و ام نشکندن یعنی گوتن ون وکیل ما ون چاوا uygun بین عسل ون پشتی کو وکیلتی دانه ما امجی چون جم بلدی başkanı خو محمد جنید اقصوی ما پیر استشاره کرد قونیه ام مسئله ها ما جویر جی گوت مرابو جبوی و مسئله ما کمیسیون oluşturmuş کرد بری هنگ یکو کتنا کمیسیونه دا ما باکره وانا کاجی و الحمدلله في شکلی اواها چه بو هر چقدر انسانی گود و مسئله دا قطقیه وانا چه بو خدای تعالی اجر مقافاتی وازیده بو که انشالله و به سبونت سمتها خلاص بو سکونتک چه بو هیویا مجرب عالم اوا گو د مملکت مده د گوند مده د بازار مده امراستا طولایی دیتر که حالو نون انشالله